ntago ibitego bigomba kuba ari ibitego bisomeka donc ngo twapasanyije ngo inyura kuri Mangwende cyangwa ngo Claude ngo ahindura umupira ngo ahita awukoraho n'umutwe ngo kiba kiranyoye. Oya ijoro ryakeye highlight ku ijambo Amavubi kugira ngo tujye no kuri Benin, twashyizwe ku munzani tugaragara tudashyitse anterime y'abakinnyi, tugaragaza intege nke bigaragara, nta n'ukwiye kubyegeka ku mutoza nubwo nabonye abantu bose babimushyizeho. Yes, hari amakosa ye, ni nawe ugomba kubibazwa kubera ko niwe wapanze ikipe, ariko yaba coach yaba Fiacre nabonye aravuze ngo umuzamu yadutsindishije wari wavunitse ntiwamusimbuza, turaza kubigarukaho amakosa yo kudasimbuza umuzamu wavunitse tego bibiri bya nyuma bivugwa yuko atavunitse. yari muzima. Fiacre ngo ni muzima, ni muri yeri maze kubaza amakuru neza abantu bari kumwe ngo ni muzima. Umuntu wavunitse muri iriya match ngo ni Manzitiye gusa. Okay, nabonye isaba kugarukamo n'iki ibyaba byabaye byose kugira ngo Samiri aduge ku ijambo. Shoje ngirani nta bakinnyi bahagije dufite. Ministeri nyaboneka na federasiyo turaza kongera kubigarukaho, mushake abakinnyi. Icya kabiri, si ku myanya yose hari aho tumaze kugira imyanya mizima, ariko nka batatu b'imbere ni ikibazo gikomeye. Icya kabiri, biragaragara yuko no gutozwa imitoreze ikwiye kunozwa, abakinnyi bakigishwa no gutsina muri kondisiyo zigoye, ariko aho ngarukira umutoza kuri iyo ngingo babishobora iyo bafite kalite, ubwo ntayo bafite. Ingingo yanjye ya gatatu, Benin yaturushije tactically umutoza w'umuhanga, abakinnyi bumva icyo bagiye gukinira n'icyo bashaka, donc n'uburyo bakibona mu buryo navuga byo kwexecta mu kibuga, turaza kuyiha umwanya wayo wihariye. Icya gatatu gikomeye, biragaragara yuko Benin ni bete noire kuri twe. Iyi yari match ya gatandatu tugiye gukina, match ya munani ahubwo match ya munani match ya munani badutsinze gatanu ntituratsinda Benin. Iyo umuntu agutsinze gatanu mu nshuro 8, ijambo rimwe ryonyine uvuga niyo yaragutsinze gatanu mukanganya gatatu, uyu muntu arandusha. Ubwo rero arandusha umutoza, arandusha abakinnyi, arandusha imbaraga, turaza kubigarukaho. Ndarushwa na Benin, niki nakora ngomba gushaka abakinnyi ngatyaza imbaraga Benin ijye mu gikombe cya Afrika, twebwe nta mbaraga dufite. Sami, Benin yatsinzwe na Nigeria 3-0 muri Nigeria. Yego, Nigeria iraza Kigali turayihagama, niko twagiye tuvuga. Yego, tugiye dutsinze 3. Hari umuntu udasobanukirwa iby'umupira yahita yumva yuko abanza yakire ko umupira atari nta complementarity ibamo. Complementarity iba mu gukuba no mu guteranya. Gatanu guteranyaho 4 ni 9 nkuko 4 guteranyaho 5 ari 9. Gatanu gukuba 4 ni 20 nkuko 4 gukuba 5 ari 20. Iyo complementarity kuba ibintu nyine kuva ngo kuba byagenze hano. Hari uwiyumvaga yuko niba Nigeria yatsinze Benin 3-0 buriya kabasha kunganya na Nigeria, Benin tapfa kudutsinda birabitego. Buriya hari ikintu kimwe kiba mu mupira w'amaguru. Ikipe zifite urwego rwo hejuru ziba zibizi ko nazo zifite urwo rwego, kimwe nuko ikipe ntoya nazo ziba zizi urwego rwazo. Uko umukinnyi ugiye gukina na Victor Osimhen umuzi kuri televiziyo akanira avuga ati reka mpinyuza abantu bavuga ko Osimhen araza kunshenga uko yishakiye, reka mpinyuza abantu, nimufata amakipe araba ndeba avuga ati uyu muntu ushobora guhagarika Osimhen 90 ntiyaba ari umudefenseri mwiza. Iyo intrinsic motivation niko bayita muri psychology. Iyo ya motivation umuntu atakubwiriza imwe yawe ikurimo ikubera intego runaka ufite ushaka kugeraho, itandukanye n'ibyo umutoza yakubwira ngo genda ukora ibi n'ibi, iragufasha ko wagenda. Hanyuma n'ikipe y'igihugu ya Nigeria ikomeye ibitekereza ko u Rwanda atari ikipe y'abagora, icyambere bigeze mu kibuga babanza gutungurwa.
n'imyitwarire y'ikipe basanze ni ikimenyumenyu uzacunga amakipe menshi agiye adutsindira si amakipe akomeye cyane yo ku rwego rwa mbere rwo muri Afurika ubu usanga ari amakipe ni za Mozambique ni za Uganda ni za Kenya ni amakipe agira gutya tujya kunganya urwego Benin iramutse idatsinze Nigeria aba Beninwa ntago bashobora kugira ikibazo ngo nitwatsinze Nigeria barabizi ariko umunyabena arakubwira ngo mu mwaka wa 2004 mu gikombe cya Afurika cyabereye muri Tunisia ibihugu bitatu byari bishya mu gikombe cya Afurika byari Benin u Rwanda na Zimbabwe muri 2004 ibihugu bitatu byari bishya nibwo bwa mbere nawe bari bitabiriye AFCON byari bishya mu gikombe cya Afurika byari bitatu Benin Zimbabwe n'u Rwanda nyuma yaho Benin imaze kujyaho gatatu kuko irashaka kujyaho bwa gatanu ari n'inshuro imwe bavuga ko kubera covid Sierra Leone urabizi yabateye mpaga bababekeye ibipimo bya covid n'iki bavuga ko byashoboka ko bari bugeyo donc hagati ya 2004 na 2024 bamaze kugeza n'inshuro 20 ubwo n'ibikombe bya Afurika tuba ari 10 yego byibura mu bikombe 10 iyi nshuro nibajyo barabagiye bwa gatanu yego bivuga ngo bajya mu gikombe cya Afurika rimwe bagasiba rimwe bagasubiraho bagasiba twe twagiye iryo rimwe risa Zimbabwe nayo imaze kujya izindi 3 kuko irashaka kujyaho bwa 4 barabibonye ko banagaruye abakinnyi babo b'abasaza bakamabiri ati yagarutse itanatsinda no mu ikipe y'igihugu ne ekipe idufata nk'ikipe itaza umupira kuko mbere na mbere muri Afurika Sekafa niko gace kataza umupira muri za zone 6 zone y'amajyaruguru iyo hagati y'amajyepfo Kosafa iziburengerazuba ebyiri wafu A na B hanyuma na Sekafa niko gace kataza umupira niko gace wafata munsi y'ubutayi bwa Sahara wenda oya uko wabara kose ko wahengekereza nushaka kuvuga ngo ibihugu by'Iburasirazuba bari mu Burasirazuba Est ubaremo na za Mozambique na zande kuri aka gace k'Iburasirazuba urasanga Sekafa itaza umupira impamvu ni nta kipe yo muri Sekafa irajya mu gikombe cy'isi ikipe ibarizwa muri Sekafa mu 11 irajya mu gikombe abantu batabyitiranya na Kongo ntago Kongo irimo yabazayirwa nababwiye ngo Kongo duturanye geographique ariko mu mupira ntabwo duturanye dukomeza hanyuma iyi Sekafa ubariye muri championnat zo muri Sekafa mu kinyejana cya 21 n'abakinnyi bane bonyine bavuye mu gace ka Sekafa ni batanu bavuye mu gace muri championnat muri Sekafa bakisanga bakiye muri championnat 5 zikomeye ku mugabane w'Uburayi Saidoni Bazonyiza ikinye mu Bufaransa Bonari Samantha yakinye muri Tanzania nakina muri Premier League Yusufu Nyange yakinye mu Burundi ari gukina mu Bufaransa n'abavandimwe babiri McDonald Maliga wo muri Kenya na Vincent Wanyama nabo batanu bavuye muri Sekafa bagakina he muri championnat 5 zikomeye nujya kureba mu bijyanye na development Sekafa oya ubwo reka ibyo bya development mbiretse muri yo Sekafa nanone u Rwanda ruri mu makipe ataza umupira muri Sekafa ahantu hari amakipe ataza umupira ku mugabane u Rwanda ruri mu yanyuma muri ako gace uko reka tubareye ku bintu bibiri nango mubaswa binyuma tubareye ku mashanwa aduhuza nicyo bivuze ariko tubareye ku mashanwa aduhuza mu Rwanda harimo Sekafa 5 z'amakrebe harimo 3 za APR imwe yatra ako sinzi niba byumvikanye neza muri Afurika Sekafa nitaza umupira zone ya Sekafa byoroshye nitaza umupira muri Afurika Afurika yicemo ibice agace turimo kitwa Sekafa niko gace kataza umupira niko gace karimo amakipe menshi y'abaswa yego ebwe za Tanzania za Uganda za Kenya n'ibindi noneho muri ayo makipe dukura mu isene turi no mu makipe y'inyuma nazo kubera amateka ya kera bako zatwaye igikombe cya Afurika y'aba Sudani ndetse na Ethiopia nabwo nuko bari muri membre fondateur bitewe n'amateka yabo byakabaye basi yo muri Sekafa ari twe tuba tuyoboye noneho tuvuga ngo muri babana y'abaswa no muri ya Sekafa turi mu baswa kuko tugira igikombe kimwe cya Sekafa cy'ibihugu nacyo twatwaye ekipe yacu ya mbere atari yigitwaye kuko iyo biza kuvuga ngo ni ikipe imwe ihagararira igihugu Rwanda Anteri yatwaye Sekafa cyatwawe na Rwanda B bivuze ngo abo twitaga Option B nibo batwaye Sekafa mu gihe iyo twitaga ko Option A ntigeze twara Sekafa ngaho tekereza nyuma y'ikenda n'umunani hase ikenda n'umunani twatwaye igikombe cya Sekafa amavubi Sekafa ya Rwanda B nibyo nyuma yaho hamaze gukinwa Sekafa zitari munsi ya 10 nta nimwe turatwara usibye nibuka finali y'Ubugande niki hanyuma muri yo Sekafa twebwe tutaza umupira
nitwe tudakurikiza fundamentals z'umupira, nitwe tudafite amarushanwa y'abana, nitwe dufata amakipe y'abana tukarabatoza babuza akazi badafite akazi biruka mu makerebe akaba duha akazi n'ibindi bitandukanye. Iyo bibaye ngombwa ko dukina ikipe iturusha urwego ariko tujya kunganya imbaraga, yandi ndivuga ati Rwanda tujya dukinika tugora, reka dushyiremo imbaraga zose, kuko umutoza arivugiye wa Benin ngo ire temperatif ni itegeko ko tugomba kujya mu gikombe cya Afurika. Tumaze kabiri tutajyayo, ntabwo bisobanutse ko twananirwa kurenga itsinda rimwe u Rwanda na Libya turabarusha, nubwo tujya kwegeranya ariko turabarusha. Iyo dukina n'ikipe noneho ishobora kuba ifite abakiriya ariko twibeshya ko turi mu rwego rumwe, handi twumva ngo tugiye gukina pana kuryama mu izamu, abakinnyi bacu bagaragara nk'abaswa, umutoza wacu akagaragara nk'umuswa, abafana bacu bakiheba bakagaruka kuri buri kintu cyose. Kubera iki? Clemence umukino wa mbere yarakiniye mu Mavubi abanjemo ku rwego rwo hejuru, Amavubi atarayashanye. Nimugoroba ikosa ryo mu gitego cyagaragaye, igitego cya kabiri, igitego cya gatatu, bintu nk'ibyo cya kabiri. Nureba uburyo ki Muhire Kevin yakinye mu kibuga, nukuri kw'Imana umugereranije n'abandi bakinnyi bazamura imipira bo hagati mu kibuga, Muhire Kevin ntabwo yari Muhire Kevin. Wareba Mbonye Umwami Tayiba muri 2019 2020 yagiye gukora test muri Espoir itozwa na Gatera Musa. Gatera papa we aramwanga, aramuga ati nturagera ku rwego rwo gukina icyiciro cya mbere. Hanyuma asubirayo 2019-2020 yagiye gukora test mu ikipe itozwa na se, aramwanga. 2020 nibwo yatsinze test, atsinda ibitego 7 APR itimugura. Ageze muri APR basanga so urwego, bamujyana muri Marine. Uyu niyo parikuru y'umukinnyi, nyuma y'imyaka 3 arimo arakina muri equipe nationale tumutegerejeho ibitego. Ibyo ni kikwereka abakinnyi bacu bagiye baca ku buryo hari igihe kigera bakadupima urwego pe, tukabona ko abakinnyi bacu nta marushanwa bafite, ntibamenyereye guhangana, hari stages runaka bagiye basimbuka ku buryo ubona ko igihe kigeze nyine ngo bapimwe urwego. Ano mpamvu wenda turaza kubigeraho nitujya ku ba U20, uko umukinnyi ategurwa usanga abakinnyi benshi bo mu Rwanda baragiye basimbuka inzego. Ikintu cyabaye kuri Benin yari bizi neza ko igiye gukina n'u Rwanda rutiteguye neza, ko ikipe y'igihugu ya Benin ugiye kureba umukino aho bagenda bakina, ni bafitemo umukinnyi wa Augsburg, ufitemo umukinnyi wa Banre, ufitemo abakinnyi wa Anje mu cyiciro cya mbere mu gihugu cy'Ubufaransa. Ezaye Sportif yo muri Benin tuyibona hano mu marushanwa nyafurika, yari ifitemo abakinnyi babiri n'abandi bakinnyi batandukanye, kongeraho Genetrol wajyanye Nigeria mu gikombe cya Afurika. Asanzwe amenyera ubutaka bwa hano, azi akinye n'u Rwanda inshuro nyinshi azukabubara. Ikipe y'igihugu ya Benin yari twiteguye kandi nta mpuhwe yari dufitiye, kuko irabizi ko kujya mu gikombe cya Afurika bisaba kudutsinda. Twisanze nyine nta bindi bisubizo dufite, turemera turatsindwa bitewe nuko guhera hasi ntabwo twiteguye byo kujya mu gikombe cya Afurika. Iki cyizere n'abanyarwanda ubona bari bafite ni qualification z'igikombe cy'isi zikiri mu ntangiro, kuko hazakinwa imikino myinshi na match ebyiri zabanje n'izari mbi, ryari rimwe ari kubona at least hari akantu karimo. Nigeria, Libya wabonaga atari bibi. No kuri kw'Imana kuri Libya yakinishije abana batanyije imyaka 20 na 23 badakina muri Al Tripoli no muri ya yindi yakuye muri Rayon Sport. Mukanganya kimwe kuri kimwe yari rusi ku Mavubi, kuko n'ikimenyimenye Libya izatsindwa imikino away. Ukinnye na Djibouti away ugatsindwa, wavuga ngo wakinnye away. Libya urwego yakinaga ko Libya rega ntago ari igihugu cy'umupira gifatika, kuko rega nkwereke ko natwe turabaswa ese twe turabanga. Niba ufite gahunda yo kujya mu gikombe cya Afurika, tujya mu gikombe cya Afurika twatsinze Ghana. Icyo nicyo nemeranye nawe, ahubwo ikipe y'igihugu y'Ubugande ikimenyetso cya mbere ko tutazajya mu gikombe cya Afurika, nubwo wenda kiri amahirwe ashoboka. Ntayo niyo ngena nashaka amahirwe mu mibare aracyashoboka. Hari imibare njye niti y'umuhungu witwa Patos, nshaka kwisubiramo ariko tuyibaze yagaye Abanyarwanda nyina twibaze yakura. Oya ntibishoboka. Umupira w'amaguru birashoboka rega. Ifite match yo muri Nigeria. Nasser Ben ngiye kuza wewe witaruka. Nahise twitsindiye Benin. Ngiye kuza ejo bundi. Yego twayirushanga. Wa kabiri tuzajyana. Hanyuma turusha rimwe. Yego tugatsinda Libya hano. Yikajya muri Nigeria tugasoza. Yikajya muri Nigeria gatsinda. Twebwe se none se match yacu ya nyuma kutayibara muri Nigeria. Drone muri Nigeria. Ariko babashije gutsinda imikino ibiri no muri Nigeria. Reka nkorohereze. Hari ikintu muri kumva, muri kuvuga ngo reka tuvuga yuko dutsinze
utsinze Beni Kigali ejo bundi kwa kabiri. Ayo ni 6 asanga na Libya akaba 8. uzano Beni ifite 6 igatsinda Nigeria. umva hano nteba yaciri kutibagirwa yuko nitujya muri Nigeria Bene izaba ifite gukina na Libya ariko ntabwo ari iteye kuko uzayitsinda iyo mimare bigishoboka rigari ntabwo umurongo. Anyway reka dusigazemo amahirwe make kuko ikipe nabonye yatugaritse 3 shaka kuvuga ngo turayikuraho yahinduka twatsinzwe na Ire Morise bukiye tuyitsinda 5 Ire Morise yaradutsinze mu birwa kimwe ku busa Morise Mirambo 5 yari ku mahoro 5 ku busa igitego kimwe yego ntabwo cyari n'ibintu bya hatari ngo uvuga ngo yabaye difference nini. Ikintu ntabwo mfite icyizere ko twajya mu gikombe cya Njye none nashaka ko ariko ikintu cya mbere ubwo igikurikiraho cyangwa se iyi campaign murabona nyine noneho yerekeza hehe twavuyemo. Reka manza nunganire Samira arakomeza mu mibare wumva ukuntu ibintu yavugaga ari byo muri aka karere. Uganda ifite amanota 7 kugeza ubu mu mikino 3, Tanzania ifite 4 mu mikino 3, Kenya ifite 4 mu mikino 3, Uburundi bufite 3 mu mikino 3, u Rwanda dufite amanota 2, igihugu cyonyine turusha ni Sudani y'Amajyepfo, igihugu kivutse mu myaka mike ishize cyo gifite ubusa. Urumva ko turi muri 2 b'inyuma. Urwego ni Somalia na Djibouti na Zanzibar baramutse bayeretse kitabira ifite ba Feitoto yaturusha. Yigeze kudutsindira muri Kenya bambogo ari nago mubyibuka. Zanzibar Feitoto bavuye muri Tanzania bakajya bagakinira n'abana ba Mutatiri haya bakabareka bagakinira Zanzibar nabo baturusha. Rero dore nkwereke ikindi Bene tugaruke gato kuri Bene tubone kujya kuri what's next. Bene mu mikinire yabo hari ijambo abatoza Klopp niwe waryadukanye cyane bakunda kwita ngo ni full throttle aho